Lamding road kese ang bongta Roni kachatagji ang ring alam ki ke klang. KSA la kesi karbia khe moyar bungpusi hok pontang lo lapen KSA stame aro kitu uajo karbi aratatum aningkang samse chapaklang ponsi KSA chingrum si eklevet tonang ji puta lamthe chapaklang pon rin tilo jongdame kedamtang PGR bijar long le along kidu kece kebe hey mate biharia khe tum KSA klembang pu tum aphan aring ahu setame pasolo bangso penajok solangdo karbi arat kedo anta thorpak si kache song asai teng pon lo lapen la so penajok KSA atum setame hotel hempialong setame kedo an KSA chingrum si kache song along setame kengkam chejor lo lapen hala so arni pherang ke tengno setame KSA ka chingrum der de lo pusi aron tin atum ta kethan pon rin ti lo lapen KSA atum penta lam the chapaklang ponlo lapen halaso arni solangdo akarbi arada tumta aning karong chapaklang ren tilo bonta non apor KSA ka chingrum ji kalisi KSA aro ke bahak ji asonsi mandep lo athema lamding road KSA amei pu thomson rongpi lapen kongjun bang sumiti mungsi central committee ratchari ponlo bonta patumi thare poni phai krehini arni langkung hape auditorium hall along diphu along ke padopon lamding road KSA central committee extended meeting ke pamanpon lake aron re pensi ke pamanpon pusi lamding road KSA kongjun bang sumiti mung pen perang ke athengno lamthe chepaklang pon lasi pini puthot lamding road KSA mai phu lapen kongjun bang sumiti mung atum pen kaning jepon ke thomson rongpi ke akimi KSA ahokali puta perang ke athengno lamthe arbok pon lapen ke thomson rong PKSA ke BJP KSA lo lapen ahok pet KSA political anat ke dodun un angbong si donang ji lasi karbi anglong arat manghunang ne lamding road KSA asong pen nilitum cepatir pi ponsi pini klardak pen pachini pon news desk report karbi anglong 24/7 news to pini nilitum karbi lo chole asong lamding road pen rangke amai ke phapon lage je semet pinida bifu ka be long rangke amai ke pha nangkok alam the bangke lage atumi akaple katum iklem kitam tap so alama thaksi pini so pesmin bang phalo lapen nili kese lamding road central committee amai phujan sintimo lapen pu nili rv labangke non niltum kabilo chali asong central committee akongchun mangok hai sumitimo si atumi adhegatum akimi as KSA ke parjap apu thakalam niltum anja secretary yahin pen asapso ke ala so bang so puthak pathan bonin manse apo kodai to Fraksi media korte don tumhan kero bejor lo tum ana janga teng kan dak nili tum long an ampale dum thek pot si ahok lo nili tum lamning road kese hoi pe nali tum phan pini angso pherang kya mai nali tum phan na chok phanang ko ka the bangke patumi niphai grehini March 2024 ani langkung habe long auditorium hall long kese pu kachikrong pensi aladak si central extended pu mai kibi aso mai long ditu kachiparai aputhak adaga decision aputhak ni tum si also press media hoi pen tum counter pingtung lapen katawe radapan solangdo kalbi radapan kalbi halong radapan product pen lamthi pachini pon hidung je thanam lo polite isi reference and ponang kokko apen tumi jitu media thengno nami tom ta do tai po media thengno bite long ning jepon thomson ropi je sumit timung phan bangke arpu general secretary arpu pen pasun elok pusi ladak media long kacha thangpon dan soni bangke niliphan isi delegation pi bangke kese
anti KSA activities alang ang claim bom masih alang kan ke pasun tuglo ni kan pasun tuglo pusi ada angkat bok ta pasun theklong lo si labang ke thanam polote lake nili phan arpunang pasun kali alang phansi nili tum January 9 January ni 2024 halas 8 pen 9 lo KSA convention long si alang li phan ke dipu club long si alang phan ke expel that nili tum kado we mandate pen kado we consensus pen ada nili tum hadak masih nili tum alang phan expel that lo ke expel at thebang ke penangan ajak ding pen ni phan anti KSA pusi ni phan angka bok si anti KSA polote alang si anti KSA kam claim bom athema non hejong dimasa ulong election kami ada campaign BJP tuman ke campaign ti asai litum media bethe betha da theklong lo ada alang tum pen alang arisang ho tum jelang si dimasa ulong dam si tim kar benglong tum ben dam rapet si halada hor ok lahai kiron dun lahai activities theklong lahai ke entek popilo rat tum kang sai po lahai ke KSA activities loma mate popilo lahai ke si sondak thak example do si halang tum movement orientation KSA order asandak halang tum cewar chorlo asini reference endaming tum je 2022 ningkan 2022 ningkan si achik lobang ke April 22 April 9 ani April 9 ani 2022 ani si joint central extended amai hanglo halaso joint central extended amai long si president secretary ke nili tum denglo secretary general secretary ke nili denglo lapen president ke concern pi denglo si hal laso abodi ke lake si ad hoc committee lake full fledged kali si laso reference nili nang thanam pirpo tangso media he pen nili thampon pirpo je halaso hut laso pen aprang ke Simeon Rong Parsi president dobom lang Simeon Rong Par president dobom hut alang activities bang tuliram rohang kan cepate bok da alang election ki thur donji pu alam klang rok lo ni tum deng dia prang jong lasi laso akisung nil tum kese long dokok lo ha so lasi Simeon Rong Par phan release pinang po ku nil tum chingwai lo committee long batai nil tum chingwai lo je inut kese president pelote tuliram rohang baru ruling tumben cepate bok bangke lagi cok cedelo pusala so chingwai lo kenangan apen nil tum batai chingwai pen nil tum joint extended tame phanang kok central joint extended asi Simeon phan akoy ke pi bangke lalo je BJP pen cepate bok ba tuliram pen cepate bok pusi kadok we nili mena tame pasunang ko pusi Cikoi tu nasi, nasi laso kisung nolong cingwai nangkok lo, ni tom ke cingwai laso bangke dak amen sung kok ko, pakai XMP Dr. John Torong pia HMC cingwai lo, laso a crisis bangke, je Simeon phan pasunang ko, lepen pasuno polote komat sidak angko body bang parjap polote komat si president General Secretary doji laso bang arsik jit pen closed door chingwai lo so closed door chingwai that pen api February 9 arni 2022 ningkan anda Joint Central Extended long si kadowe consensus pen si body parjab lo sitame laso hut president bang ke nili phansi Simeon Rong Par ke hai bang ex president lo Simeon Rong Par ke hai bang nili phansi angke point pono na alang nili phansi
project pun lo nili pan sinang pak dekang lo presiden bangke stame nili pan presiden bukan ke Thompson orang pi penceng lo lai saning leng kumbang ke proyek dah lo so pi nili pan presiden kumbang ke proyek dah lo si cingwai nangkok lo nani close door lo si masih cok lo pulau nili ta api bangke cok lo nili thang apu dia be nili thang siksa be nili proy lo nili presiden adim bangke general secretary long wang lo apen hala Thompson pi bangang so ke general secretary bangke angko presiden long si wang lo masih so joint central extended amai long si presiden secretary bangke aku presiden bangke Thompson lo general secretary bangke nili lo masih bangso komiti ke lake ad hoc committee lo polte lake temporary fund permanent fund ali si ajak dingklui fund li si crisis bang dalo masih ad hoc committee seng nangkok lo fund masih ad hoc committee bang bom pen ningkan hini susta sose dokok lo sini tom presar pi bom lo komiti long je lake ad hoc committee pinakot full fledged body parjap serak nang po pusi nil tum ajak nil tum angbong tame presar pilo se tame lata maino ene delo gruto ene delo RDBP delo ase RDBP jok nil tum angbong pen nil tum tarik trok Januari 2024 mon jong 6 Januari ani nil tum press meet hang lo laso bangso press meet long ke pu nil tum advisor ke amlong tisa akan nitum kene pu presiden pemendo lo also ani si nilitum pangdak lo je nilitum convention papo kese convention papo lo bangso convention long angton kese tum pan welcome lo akan kabeng lo harap pan welcome lo delegates pan welcome lo je 8 tarik pen 9 tarik ni convention papo si convention phalo convention long sinilitum kato ko be convention long mandate and pon lo convention majority long pensi general secretary ke nili thotsi do la pen president bangke ku lang phansi appoint pon jong pon consensus pen masih nili kudam gantung bangke je non nili phan expel bu bangke lage rat tumsi sai nang po alang phansi Thompson pi phansi ke expel tang lo tarik Januari 9 ani si expel tang lo kan non nili angko adun thu nili kudam kang tu make isi je alang tum kese pu jekrong lo asi laso kese ke BJP ruling kese ma mante movemental orientation kese lo kachesong kese lo movement kese lo labang gerat pun sing sign aku asi pen non present political long langdam polite BJP ke lake hempre ke kre party LK Advani si letter nang luwek Karbiang long Thomas council phan letter nang luwek laso letter non ta le to mong do je BJP hempre kre state within the state is not feasible kusi adakkan letter nang lolo bangso BJP party si foreign sing pe MP ke hai phans tame letter nang lolo hemprek agenda article 244 autonomous state agenda ke lage agenda ave chingwai pon be si batai le toman letter nang lolo laso party long se isi kese ke lage khay amay arbong backbone of the Karbi nation puta pulo akan kese ke isi advanced society advanced section ke kese hen log kusi tum aman ta chelong lo sita me pini advanced society pulote hemprek ke koi kre a party long si adung chudun poma apen nili pudaming tung je dak meeting long ta theglong lo dak chief guest ke hang ke ruling party CM tum han si hang asi kese a meeting back lo polote labang ke chok je ruling party a meeting busi lage hok nang kok asi angko kokimo lang dam lo polote kese pen BJP
hemprek hang rapet ukuna lo history long thek dam long ke kese pen BJP hemprek ke hang ap kimolong joint movement kuna lo claim thek dam long ke labang rat tum sai nang po sinili hin pen bang ke lan si than pon lo pen kaprek detail to kyong dung ke pu presiden ke hai pen pini ini tum dak press meet ke phanang ko bang ke atumi Thomson rongpi atumang akimi akese ke seng da bang lamding road ke se men ke men akimi asong seng ton bang ke lage ka bang long rata chini ma de nang to media rom tumi dun no nang to chini no tumi seng da lage la so committee ke lage ex ke se president na hai Simeon rong pha alang litum alang li bang election thur po mate BJP long pate bok amendment se alang li phange expel nang mate sor nang ko sini tum chingwa ra pedalo lage even Thomson man da lage kroilo la solam mangi alang li bang se Simeon rong pha ke se ex president do bom ho holo so si marxist philosophy alam se dili tum hanang than nilige holo solam ye thanong lo se chini holo so namune si pini constitution a prange constitution alam marxist philosophy aron alam ang than claim mo mamuni si pini bangke hala Simeon rong phara ke hai bangke to lage election thu bo la han bidai na itu mang so kai continue claim nang ko pensi alang li nang thalo alang li kumane laso alang li suntuk alang li kistunji lapen ka kimi parjap bo lapen laso ka suneng ade mang lage mo pen dia se hai da thano Dr. Jonto rong PMC labang so alam mangke close door sing wa dam ko lapen Thomson rong pi pan mangke chingwa ching sai ten alang ni taholo so dang mate president binong manlo lapen lagi isi ad hoc committee lagi 2 bosor an lagi donong ya right sa ave lagi jukti ave latung ade lagi isi biscuit ale soy malo bolte expiry ko sonson hai lagi banno bolte biscuit war chodang ko ako lagle conference padu nang ko lagle extended padu nang ko lagle convention padu nang ko la depen singe ako akimi full budget budi ko lage hala so committee ke pinianda latum conference phape convention je phape nilitum pini nilitum nili president ke deng nilige president ke deng hoken rat a consensus made committee tum sinili phanang kang wai bame rat a thengno hala so mai nili phan president nang ba mai londa latum nang peng kheng nun lage nang litum da thek long no nilitum ke chesong selo ka chesong phere duk jot niki BJP bhansi atumi meeting long ta BJP IM ala mudhuram na khya khai si alang le jetong lage BJP meeting ma mate kese meeting lo lage jot ni ki kachi song la rara to maning la asap o ga ninga kha dolange hoytu lamding ru la kese ke kai ke tame jomhele duk jomhele boys tame rada kar i rada ke mang long an hem prek pen dang lo ajara kisung ba arjap tip la tum do dolan ko sap mane mun rada tum long an ningar lo sap so achit habok dolan la so alamang pini konasi papa praida nilitum aprang la so constitution aron si anu din dame la so constitution aron ben si ke ba ke dam tang akese president secretary to mana ke claim te hala non Pratap Chandra to biya ke ha Gandhiram te mung ke ha alang litum ke seng adon dala so constitution aron ben si anu tinda opening dia ke ha amnong dia ke ha la ben ke Robindro rong biya ke ha alang litum ta mela so constitution aron si anu tinda claim lo je ese ke lage jat niki lage NT BJP autonomous state mate autonomous state kroi krepin mate munit along bangke litum idiata pajir punang nei kaje song nai ako alang li tomang pini ala kapate poglo isi ba amai ki doilo bolote kaita BJP lo ta party lo men posa ke ban ha la hello bhe कैसे और लो bhe lagi ratum da chini pini la hai tum komane alida rafan ka kidnap dam even nili phanda na kidnap lalo ma कैसे la tum non atumi ke senga कैसे tum और लो ma ha karbe among arat somhanta arju nei mate chini nei je komane hem kut kam ludam choksi pelum dam vaksi akeng ari odrin ke ka kidnap dam nili phan la hello bhe atumi
kesenga kese to ma orlo he lage teroris to mana ane claim ke lage teroris to mana so sedalo bini ni mane alang li bhana son bi de alang li pilo feel ko ke kala da ko mane family do ta hai ko mane I do ta hai ai ga piso do ta hai hema lo put kam lut for si bini kimia kese bhari kese kimia ot ke chikrom claim jod niki la so BJP long kaita kudoram no khang ka phan rowe oru nai kimisen kam long dudu kuluni khan bosti long son eviction no hola bang ni tum ta rodon misen lo ta keong long power ka pachi rui dia ta tisa tum han dharma pi de kelang on andra ha lahai putha ke alang litum ni hai ni tum ke lahai kunama ke chok silong mangi jongdun ha mane jongdun even la ninglong photomanda hoytu komane political leader elected on ben personal chimise pesan besando ta hailo mene seta ahok nama hempre galong pope nane karbenglong isi sia isulong bulote alang idum ta chisong dut hai bilo la thomson dong bia ka ha tumi kese tumi keseng bilo ahem an cholong leder mala BJP ben poisa ban bilo ta ahem an cholong lelo mala alang li nut mesena family alang li cholong dunlong amni ajata do pila hem an cholong lelo manom gela BJP long ban tumi tangkawan sip atumi akimia kese jod niki la so alang president ke dohor ke alang li ad hoc committee jot soima be lage soima bilote la so biskut mate la so committee ke expiry le lage war cholo hala so militum 8-9 January militum convention phapami pen militum president secretary la pen akimia committee seng bami lage rata chini lasi karbiang long rata manghunang ni lamdingru la kese aphan mangki nilitum anahar capi thudi la pen ahok aphan nilitum ke chistong dagi ola tangka maha nanana ni ben wan pola uthan tap than pulong mangke nilitum ke la son mai claim klai nili kese president nilitum non nilidotik mate nilita unan dotik ke nili opran mitik ke nilita kese a constitution arona teng pen arja thibi claim thibi la pen hem prek la pen ke karbia khaya ki sung long tiga bang ke nilida ka ki arja thibi la so committees tami monilitum soima bilo blote nitum ako full project mate conference la pen another full project la he ako nilitum conference la pen ke pipima nitum bad marsil pen jenglo conference la nitum bipon boy alang nitum thamson rong pia ke hai tum ke la tum ke aprang ke deng la ke tum ke soima be la so constitution aronde lage ex kese president secretary ki claim tumhale abudam ta melo la constitution se bolo lage soima principini alang litum 2 bosaran dogo alang litum hoytu BJP long rolling rong hanane mera ke hai GS ta pulo nane BJP amai long hor ke rondun biskut ke rondun jodne ki umrong so akar biarat ham lu pipi hola dage paredam pada BJP ya candidate aphan pahai nangi to amen pen atumi amai long tame kulram rong hang hai han kirolo jodni ki la so BJP ke hem prek kroi kre kiran rijiju ke hai alang li hem prek kipi agenda ave ko jodni ka alam nang pangda ako nang ceca ke batai hem prek ar beng long hem prek nang pi hala so parti bhansi non ge support ver ro ver hala so parti ben sikai da tangka wangi lahelo ma kese ordo ma pini alang latum nilitum long ajata ave alang nilitum kai keta comfort zone man hotman ave ci bi de kai da comfort zone kiri kai da comfort zone jeri gari motor tangka si pali plan lale nilitum gelang ni gali kese o do nai mate alang litum or ave lo constitution ben bahire lo alang litum Marxist philosophy ke khoi ke lo konania tok solong siningi lo thomson rong pi Marxist philosophy kroi ke lo beselang iphan pasun lo konania tok solong social media lo nang tuma theglong long mate media ko de tumra konania tok solong ni lo Marxist philosophy mate alang ni ke hola ala jak ben ke chepa helo la selang iphan pasun pami lo lasi lason nang claim tap nang claim crew mune han kidnap crew lapen mune dapan lason karbeng long rat han lason kimis lit bang ke intonang to kali pulote
Munili tum akache song bangke democratically akache song bangke modigdar dia ji lasi la rolling tum setame nangle tum setame rolling non cari bom tum setame KSA aphan lapu bui nok nok ingui nengnek tum rurup tum rebreb la sona bang nang claim ri mane phan ket her ka kidnap lahai bangke nangle tum tap me ping khadri jot niki laso BJP phansi ke pasaport toilo katumi meeting long ta anu tin panelist tumta sorry guest tumta BJP phansi ke rolo katumi meeting long hoy la so party to party ke pena balo pena ve po komania leadership pe nania ke claim da mati mesen lo ile dum da ke mesen lo budun lo nane claim adim long chokchi hala da ke chokchi pujong nang ko la helo ma de case ot ke anchi ma ok chui ma biscuit chui ma ke thakhi bolo de ke pulo lage murti lo lage theng tu theng long lo lage Angke memang nang itu kajian orang ada pernah hendak apa landing road KSA long, hala bang so office long, hala tum sudui mana ke tempat bang situ pun, lagi constitution long sih, lagi nilai tum lagi tok tandu, lagi anu tin dalam soal constitution sih nak follow je, kalau kaji song KSA asai hem lagi, jod niki BJP office kali hala lagi, pada ke nang kemana ya hemprek kroy kre bin amuni datum ke jata bang be hala dake alang litum la inut bahini atum aheman cholong le cholong le ni atum lo ne bine la tangka ka bohu atum he tangka ka bohu atum si hala dak pawang ben si lahai klem tetap dengan buku cha lagi ni litum constitution aron pen ke keman tang ke se klem tang atum pen ni litum chingwa ching sai pen si la bang so sai hemang ni litum lage prang teng ben ni tum chido ji lapean aku nili ex claim tang case itu mapan malam da reference aning alang itu ange non BJP long non dodum dodolo case itu tak sita non ason dobom ahut pen president secretary dobom masih lason ke claim bang lagi history lo first time lagi nang itu cini lo je inut case president dobom si BJP pan open horkeron pidun ke camping pidun suruh bethalong son kadang terang pi phansi pahai nang po open gitu joni ke umrong so ada kakar biarat nge lupik big ama se ke pare du nang ita ho ke sana ngi ta ho pu la hai tum ga nge pila alang litum delo ma ka kire nai lo ma umrong so rat ke re lo alang tum helo ma ke thek nai la ho tante non atumi po alang itum ke mi seng dat lo tante non alang itum da seng dat tenar kita cekak dat lo posi kali tum landing road कैसे सोनी दो कॉपी मार लाके सोनी के दो या लाम सावेलो अथे मोपेन दा पुलो मते ला सो कमिटी के दो होत हला सो कमिटी इसी के दो होत के कोना लो नन पुदा इसी दो पचे था कवे लाके मोपेन निल्या ना पकलांग कॉन्स्टिट्यूशन आलू लोंग से पकलांग कॉन्स्टिट्यूशन के क्रॉय माते मार्क्सिस्ट फिलोसफी के क्रॉय तुमसी ला सो स्टैंड मांगे दोनांग को अथे la alang ni presiden kita nglong ke komane arong PM ke cingwai com ahoda si alang li ad hoc committee ben si alang li presiden ke man lage soy ma pilo bolate la sa biscuit mate la sa committee ke prinang bo kasi dui bo sorano ni tum kang hong kala dui bo soranda mane la so biscuit chonang bo malam muni tum made la so committee la po pachireng yang nang bo ma jong si alang itu mar pen chipri pre pulam ke nale tu makasi mate nale tu masong kan nale tu bisi pudun ji ni tum ke lage ke pudun ni bang lage thang da ke pudun ni ke pudun o mobe lage kar bang long ras chini lo da ke constitution aron la pen ex case claim tang ta do hala tum da la son claim tap ke ave hoy to non BJP long ke dum ta do de hoy non BJP MLA ki bom dum da do board chairman ki bom dum da do stame president sip do dolo se lason political party phan ke support political party long pen tangka ke ban dalal ke claim de lason jabe lagi history la pen first time lo po lagi alang itu ot ma se ave lagi kar biang long ras si chini jak lo lan ma jong si alang itu tum to bom lo tang ke nale tum dala pusi do dum bom ji ma ngili tum ke lagi